Ngan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus tetokau, Om iko ginabani kiningan, Om iko pisan di Spiritu Tabitua, miampai no Diezu sabi-abi. Tapi na ngabi, kano mga kundo daw so ngabi tetokau, Om kapopotonda na di tetokau sandi da mamalamay di katapatan tahom lati Tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, Om day Diezu oy tapinay ngabi. Do nakpamidoso so koso, id pamusapan ngabi ko, Om id bos ngabi ko. Idunu inay man ko, Om idunu iaw ko nang asan damimang. Masa do hasa ko, masa do hasa ko. Masa do hasa ko tagaso koso, itinopogi tamakin senso di Mary. Yo bito apa inti hambus hahangay. Sabi-abi ditasab Om sang tingabi. Om Diezu tapinay ngabi. Da sumambayang go. Dahil di Tuhan kiningan datakaw. Kikosenan na dada datakaw kiningan tabakas mamuhyong dadoso. Ngabi datakaw, magabi datakaw dahil kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanay no. Tuhan kasihanay mo. Kristus kosyanay no. Kristus kasihanay mo. Tuhan kosyanay no. Tuhan kasihanay mo. Kano sumambayang Gizuo o ginabong ngabi dagay o Tuhan do popotonda di bazan ngabi di tanak tontoison nanak no do maza do kay katandis do o iyum sa Canada do misudong do menampuan diyaw miyampay pamusavan ngabi nadadi do oniting maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no mamamasi mamulinta miyampay diyaw idi kapisan di Spiritu Tabitua, kiningan montok sohihinaid, aiso papupuson. Amen. Pembesan mantad di Profeta Isaiah. Izo ituhan ikinaingan Diezu. Paingigit ko Diezu dahil hongon vanan ko. Papoy hozo Diezu kada ko sizay. Manakadai zo may Diezu. Kada ko sizay oy Jacob tongko hivang to sisian oy Israel ikaaw tong homomoy. Manakaday zo may Diezu, ituhan no iti mabos. Isang hunta bitwa di Israel, imananabos Diezu. Biyo, mamadadi zo Diezu, do lagos pangongogik, vago miyampay mihapaw o nipon ngavi. Mongogik o manguta, ko may dinuhu tanga kawas. O mamadadi dinuhu tango sibo doid paok. Monihib ko may di ngavi om itangus o monihib may papoydo di ngavi. Itangus piumat o papatabok may di ngavi. Nga Diezu na po, Diezu sandi nga umundos may idi Tuhan, o membantug idi sanguhun tabitwa di Israel.
Itang sampit, omi tengah kuangan, makianu de vaig, aiso do dia ho. Diha dia ho, nakoing miampai do katutu. Izo ituhan, sumimba mai dia ho. Izo ikinaingan di Israel, au mai mamazada dia ho. Mamadadi izo mai, da bavangavi do sumimpuhak. Doid nuhu tanga kavas takaga. Vaig sumamput ngavi idi tanga da suok ngavi. Namadadi di nuhu kotagisan da botung tagazo. Tana totu do dumadi do tavud vaig. Idi nuhu kotagisan poizonon kumai o kazu seda ngavi, kazu akasia ngavi. Kazu metal ngavi, kazu olive ngavi. Idi katagisan menanam zomai da kazu juniper, kazu plain kazu cypress mipahud. Moi do kokito koi hoda tuhun ngavi. Saviavi da tumanud mamalati da lo hongon di Tuhan mimang diti. Di songhun tabitua di Israel, minamangun diti. Ibos di Tuhan. Avasi ituhan, menepanu do kebinsianan, damut do id kohodong, sima id ko ginawan. Manak zomay diaw, do kabantugan, oy kinaingan lajaku. Mga zomay selajul, di ngano. Sangkuan na divinasi, di Tuhan, doit saviavi, o binsianan, doit saviavi, vinangun daw. Abasi ituhan, napuno do kabinsianan, adamut it kahodong, asima it kaginaban. Savia vinangun nu, do manong katahuad may diaw, oy Tuhan. Tambahot nu, manugot may, do pangangazaw dia ho. Mubos may iziho, di kabantugan, do kapamulintan nu, papabal, do nindaman nu, oy kinaingan. Abasi ituhan, napuno do kabinsianan, adamut do it kahodong, asima it kaginaban. Diaw no, dak pamalintahan selajul, po ampus, aw apupusan, o kapamalintahan no. Ikot no day dagay, oy Tuhan miampai pibabasanu. Do umondo sikoy noda, idumbanganu, miampai nu hidoginabo. Tuhan miampai Diosu, miampai sudah. pembahasan mentadiabal tebasi tebitua sinuat di Matiu. Minabos i Jesus dahil di tinimungan Tuhun ngabi Tuhun togumo. Papoy hozo Diosu da toto topot kozo. Damantad sa biavi di tanak pinoko susu do tondu ngabi. Sanguhun agaga po ijon baptis au po insan no kito.
Nga ito nini no koso, di pemerintahan do surga no po nga agagazo po ko isido. Manta diminikot i John Baptist gisom doy dititimpo baino i pemerintahan do surga no po nga pinohusuk doy poninindwo tadahan i moninindwo tadahan ngabi o mononsog do magano di tu ponong no doy di John do sabiabi i papago hungungan ngabi di profeta ngabi di undang-undang do tuminutuk isidono nung atumbazan ko may dugo i Elijah i Mikot nung isay no po kiva to hingo ngabi do makinongaw pakinongo no isido iabal tabasi di Tuhan. Dahagan niya o Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi naik ko ngabi, pembahasan da tandabay na, bito ko bago, daid pamusaban da ko. Kokomoy no, di Sancti John, mamamodso, John the Baptist. Idminggo di nakatahib, kapabalando, abal tabasi. John, mamamodso, minamaganap, nunu inabos di Profeta Isaiah. Potong daon no obasan montok di Tuhan. Potu hidop no olahan ngabi potitikid suwak suangan imamanu. Potitikid no hutakabas tasibo posibon lahan no kihong tuhidon talunalun tongaw tug umison. Nandito pinay ko ngabi no kwa tu i John mamamodso tay ka isang ti John. Isang ti John magangat ituhon ngabi kampay do takaw tapinay ko ngabi do poposad dia habino kozo ikaposizon do takaw sumuang do pamalintan do kiningan adi tumazan so patitiki do takaw tapinay ko ngabi do takaw itudo do takaw na pa nga sumuang do pamalintan do kiningan ikok nunu ikamazan na toko pasizan salajul dodoy ho id surga. Tadi iso ako paingatan muntok na toko da tanabay no sebab tumazan so hampay dago sandi tapi naik ko ngabi mukang toko agumo ikan top da toko habinokozo do papapanaw tay ko paingko toko da tumanod kapapasiza di daun kiningan. Dadi profeta Isaiah papoyhon lagi da toko. Kiningan tamoy mamiampay da toko. Izo ituhan kiningan Diyoso. Paingigot ko Diyoso da hongon vanan ko. Papoyhon sa Diyoso kadako sisay manakaday so may Diyoso. Jadi, timpo da Advent dito pinay ko ngabi. Ingko toko doid kapasadiaan da toko, doid kapagandaan da toko, do kaikatan di manonabus da toko. Jadi, isa o timpo da onuan da toko. May toko intangay ikapasizan da toko, sabab ikiningan, tamoy mo da magahap, isido da toko, do kuma disido. Miga dinongaw toko in hoso da kasimban. Abasi ituhan na pano da kabinsyanan. O damok da id ko hohodong o sima id ko ginaban. Jadi kanaw no, pinay ko ngabi. Timpo da Advent diti. Pasadyaw o ginaba da toko, ikapasuzon da toko. Moy do aukab atandak kalamazan piandad andad da toko. Miampai hobi kilati. Jadi kano tay mo toko i Jesus, mija da Ekaristia tabi tua diti, sebab isido isanguhon di na pano da kabinsyanan kaginaban.
Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangon, tumadsa na kubasyan no timo sikoy di loti takon sa diyaw. Tuvaditan na kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay di loti do kapasison. Azo ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tumadsa na kubasyan no timo sikoy di hing anggur takon sa diyaw. Tubadi ko pas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadima iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko am diya sungabi. Patay mo na dali di kiningan, itama tabakas. Toy mo na dari Tuhan, ikahubukan at mondo. Monta di kazan ang kamunagan ng andaw. Monta kawasyan at ako, ang kawasyan at sagya at eklesya at tabitwana. Toy mo sumambayang si koy oy Tuhan, ititak takon sa. Tinimong mantan poy nga mong ditak nga binu day dagay. Nunu itak no dagay da mamalamay poy bitwa koso. Doy ti sibo mamahantoy na da muntok dagay di waza do kapunabusan sa lajul. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyambay Diyosu. O miyambay sundubano. Poin sabato o ginabo nga bi Diyosu. Poin sabaton sa ating habigaw Tuhan. Kanumanak da kapunang katahwadan nga bi day di Tuhan kiningan do toko. Katunod ang matuhid iti. Totoo-topot do katunod atuhid iti kaladjasa kapamasisan sa. Tamoy mo idambano po damanak tiyaw do kapunang katahwadan nga bi oy Tuhan, tama tabitwa kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tuminanay mo isido do id kay katan kumoyso disido di osiban daton si datuhun kamingkano do natuhuk inugan ni manuugo di tahid no. Minagibang mentok dagay di lahan daid kapamasusan sa lajul. Do ontok mikot bago isido id kabontugan kaladyan sabiabi do nadadi no di do pangintahang. Isikoy imintamong montok di natadaw, tumungkus na da di batos tagaso, di dombo da bahabay no, katamazikoy da humansan, homingkano, miyampay da tasab ngabi, huguan tasab ngabi, miyampay tikon ladyang ngabi, pamalintahan ngabi, miyampay sabiabi di mag ngabi da surga, umazo sikoy di huzo kapazan da kabontugan no, miyampay aiso kapupuson mga sikoy. Obitwa, Tuhan kilingan, dapapasan nabi surga, kabanan kana, kapanuda kabontukanu, kazan di kabasposo, azo isidoy mikot kilingan ni Tuhan, kazan di kabasposo. Oto-topot obitwa ko ay Tuhan, itoput da sabyabi kabituhan. Itinapogi, da disono da obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy. Mazad papasandot di espiritu no da ditingabi, miaga bahobaw umatu. Moy do ada dida itingabi da mentok dagay.
di tinan, Omsa di Tuhan Yesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabusok isido. Namnasaga ko sa dasuminuang dahil ko dasan daw. Nagano isido daloti o minanak daw kapanong katahuadan ngabi. Minangakib di om pinapatak di makiki iya ngabi daw mos bohos. Onuo iti sabiabi ko ang pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyoso. Idlahan miya gadi, untuk napungo imakan min susadap. Nano di sila isusapan no minsan po da minanak, da kapanang katahuadan ngabi. Pinatak di sila ide di mo kikiiya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko, ang Panginom naman tanditi. Tu iti no isusapan di sako. Isa di batos kababago ay sa kapupuson, ipatungon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapahiyangan do sa ngabi. May no iti daid ka daman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbasan. Kapabal si Koy do kinapatazon do ay Tuhan. Om kapatahang do kinatunagan do. Kisa mikot ko bagi. Itinapogi, do masos kay mamalamay di kandaman di kinapatason om kinatungagan daw. Takon sa diyaw, oy Tuhan, iloti do kapasizon o mi sasaban do kapamasisan. Manak do kapanong katahuadan ngabi do nagitan sa kay diyaw. Do kapadan di do bangano manampuan di diyaw. Ahudo ko sa isikoy do sumambayang. Do magi di tinanom sa di Kristus. O timong sa Canada di iso maza di Espiritu tabitua. Damo ay Tuhan Iglesia no, pahintongkop, patotongkop di pamagunan, amabita na sa sido di kapanuan do tahuod sa kaday. Sa ngobian miyempay Francis Pope dagay om John, Bishop dagay om Saviabi di Father ngabi. Damo nagi ito pinay ngabi dagay, inangokodop, idi kahansanan di katungagan, om Saviabi inapatay id kasyanan no. Tay mo na isyo ho din inabaw da boss no. Kasi na dagay sa viabi sumambayang si Koy. Miyempay di hahangay to bitwa, Mary tinadakiningan. Sancti Joseph, Sabado Sido. Miyempay di apostol tong bitwa. Sa viabi sancti nakpopon si Koy diyaw. Ipo om pusti umulan ngabi. Kanus kanda di kaposyan, do dumadi, do sampai tumungkos ngabi di kaposyon sa lajul. O mga zo o mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Kristus. Maza di sido, myampay di sido, idi sido, o ikiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa, sabi abi kabontugan, kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinay, ay so kapupuson. Dadi panu di mamamasi om naug, masa na kapangyaan po yung kiningan, patama si Koy damabos. Tama sa liit surga, kabitwa na ang ano, mikot o pumalintano, hisap no ay manda itana, miyaga da ingka no ida isurga. Takadagay na tadaw diti, lautisa tasasanga daw, mampohyong si Koy dahasa ngabi dagay. Yagadagay da papohyong di santop mamuhasa mabandagay. Ada si Koy obito di kay basatan nga pagkabaso si Koy no mantad tala. Pagkabaso si Koy oy Tuhan sumambayang si Koy damantad poti tikid talat. Patahuad na damanak na pibabasan ita daw ngabi dagay. Lumaza di sa kaday do kasyanan no
pahinga basi kay nadato may mo daman ta doso. Pahin tampasi mantan sabi abi kasusan ginabo. Damaso sikoy paingandad di kahansanan nabi Tuhan di kaikatan di mamamasiza Jesus Kristus. Tuwi ko pumuntan, ikuasa, melakukan po radia, damay no kung sahihinay. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos tadi apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Kada intong di doso nga vidagay, di ko tumbasan di eklesia no. Katahuad no damanak da sida da pibabasan on pisan i kotanudan miyampay hisab no. Imamama si mamolinta montok sa hihinaid ayso kapupusan. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyasu tamoy mo. Ay sumubano. Ano magitata di tanda do pibabasan. Oy domba di kinoingan, momidu ko di doso nga bidi pomogunan, kosyanay dagay. Oy domba di kinoingan, momidu ko di doso nga bidi pomogunan, kosyanay dagay. Oy domba di kinoingan, momidu ko di doso nga bidi pomogunan, anuay sikoy di pagkabasa. Intangay i domba na kiningan, intangay sido, i mangidu di doso nga di pamagunan. Obituan no, i santop oho di makan min susadop di domba. Oy Tuhan, ako sumipadan, patut ko na sumusudita ko. Bosan ako ibos, ngasan may kadudug ako. Itinanom sa Ali Kristus, magawit ito ko, dahil kapasusan sa ladyo.
Ano sumambayang iti katapatan tangahom lati oy Tuhan itombo do nakamong sikoy papuntong nanadagay sumambayang sikoy tubabay no po do masa sikoy mamanaw poy ngamong do konunungabi tumahib mangya kono dagay masa diti ngabi do guminabo di konunungabi do surga om gumiat migit do nunu ikatahan masa di Kristus Tuhan sa sambayang do sinod mingkakat sikoy id lumbangan no o espiritu tabitwa tumimong miso id ngano isyaw no i kano manantudok nagay dadiso no o ginabot sa do hamin no ya o sikoy dilahan di masiti ugadon sa tudukay sikoy do gumusa di amungkang sikoy midoso kada sikoy pohogoso doon tingaw kada pohogoso bosonan magawit dagay do idlahan di aw katunod toy pihison di magahong do kay mansa idpisan dagay ugyum sikoy diaw moy dokano sikoy mamanaw son tanudan pakasan doid kapos zon salajul au kansaw mantat dilahan katapatan anu i katunod sabiabi iti pagkianuan sa diaw i masok kumalaja id sabiabi tampat timpu idipisan ditama di tanak sahihinaid aiso kapupusan. Amen. Ituhan miyempay Diyosu. Ibalakat ikiningan tabakas koso itama. Pamitanak. Di Espiritu tabitwa sumundot na daday Diyosu. Tumimpon miyempay Diyosu sahihinaid. Amen. Ugadno pabalono iabal tapasi di Tuhan.